tun tum budget session a hianin kalau be sei in thlan ma tang to kalau be sei thin le kalau tuina te poni wanga ni mai thaya chu music chung chang hi tun ma tanga voini thlenga kan assembly session a te kan ramro rel na sanga hen mun ala chang lo hi kalau ve thina kan musician lar tam takte po hianin an tlang au puina sain ka ria amai ro chu tun hun thleng hianin musician te tana platform thale engeniang auditorium tha te khatiang mun tha tak kan la chai lo thin hi kalau ve zela kan musician tha ti tiang pu david set mar ti te po hianin media lama te han soi ve seu thina kan ti deuh chana chu ka hemi kan soi deuh kher chana chu thalai zong hi sports a kan tui vek lem lo sport a tui tan chonin thei top chu kan chua kan stadium a te kan field ta te kan thei ang to ka thra turf te tin futsal ground kan tia hockey ground kan tia hemi engeniang combat lampang poni se kan promote tha tok viau in ka ria abikin football hi Mizoram a chuanin ala in ber poni me thaya maro chu ma na tanga voini thlenga lari ve ngai lo chu sports music hi ni music hi tun thleng hen soiri kani ve ngai lo engtika nge MLA musician engtika nge MLA music tui hi kan nei ve theng ti hi kalo ve thin emma chu he video tir ber na tan hen kan lo mangni ta sela ti chuanin hemi karil ro lo lan na chan po hi pakhat to ma chu kan thlirin kan ngai thla wanga hi ke ma react to nge ni ya kan thlir hawanga in khoi takin min lo thop chun zom zel ula kan du tak set zeta tin chumi ba ka chuan hei ke in shia a ho se tanga hetianga ron ti chhautran kan ni a chulai chun poimo te mai soi du ka nei chu entertainer kan ti voina hian entertainer tam takan om YouTube lo en ula zai thiam lam thiam rap thiam a thil chi sang siam thiam te painting thiam te an omani ta chon hei Korea ram man zan lu khan South Korea minen kanin koma ata chon min srila he blink se kan tia kan ho tu te hi chon an she lo mai theya in tu le fa te nan shianga Korea ram atanga zai thiam ron chuak BTS anti mi pa group te me che group ten omani tur sang an ne khovel sang an kaltrina an lo ho le hian an president an ramlal berin choya siam saka ti puina honan petrina ni entertainer an ne politics nen khan in nam noina om kha ke chuan coloring phalo renga ma se eng wangin nge chu tianga an ti kha kan han zir chian na le min chana chuan an ni kha kan zai thiam ate kan lam thiam te talent pathian ina thatak tak ape kan thalai te hi kan culture mizo te khovela min pho chuak tu te an lo ni tat maya hei tu na hian kan sia em ka shelawa Bangalore te kan rapper ten soma chon mani lok Delhi training kan kaldon khan khoi festival ange o band kha anon soma zai te ho band khan ron soma ti chuan chut yang chon kan thalai te an kal na sania India rampuma hian mizo na kan culture le khovel thiam na infin kop katimeng khami infinina anwa antalen anwa pho chhuana khan mizo society te hi min ti ming tha a khovel ria ta hian min pho ni chutianga ne wang chuan tuna hi chuan heikum sang ni som ni le palia hi chuan atuna tang hi chuan ti ila kan entertainer thatak tak te po hi politician a le tum kher na ni lovin keini nen in kung kai na tha neila kan member te nen polo in chanel ula hebial chunga hian thiam na thatak tak nen omang khang te kha kan promote anga anin kan raman promote anga kan culture an promote thu don ani chu tiang anga ti na chang te chu kan hriat hi a hun toin ka hria a kha tu soi ka ngai thlak tira ka hlimma ka lom zia ka political party hemi engeniang candidate tele hi MLN ni to nu khanin ka hria kalau lom mani chan chu music lampang le entertainment music che ka soi bik rawani entertainment hemi comedian ani mo zai thi amani mo musician ani mo band ani mo khang te ta na platform thale heng ho ron tui pui phak soi tu kan nei ve do ne kalau ti ril ru ka ro lai ania amai ro chu hausa hianin soiri ki ani tami lo maya assembly session hemi hausa te han chei ve do lai thin se
musician dan chon lobom thidin karinga eng poni se music a kan cham rei lutuk palange music tuilo tan anin om palang ti chuanin music tuilo tan ti tiang politics lampang akan lutong masabera chuan hei hi lo en taula kan chiarange Sport and Youth Services Department Mizoram State Sports Council chungchang pu h lalzir lena pulal nging lova mar chana tana zwa hianin kan soi meinga state budget pon lama tanga an sum lo mu to zong zong kum sang ni som pariat December tanga kum sang ni som ni pathum December thla thleng hianin heitilai in je khenia cheng pa somza sang sing nuai makta doi vaibel chia vaibel che zangale pakhat makta doi somruk pani sing riat sang riat ania chiar po keniang tan chuna harasatral mai ti chuanin Directorate of Sports and Youth Services in cheng nuai somsari Article 275 Clause 1 atangin kan dong ti khania kan Sport Minister masakha thila lo ti thei vio nge moni hei budget pon lama tangin sum hi munem rem khop mai ti chuanin chumi ba ka chon hei bi hi kan munga labor sis le GST a hianin engzan nge mu ve don ti khania labor sis ti a hianin cheng kan siar lenge kan boi tlat zel ke ni chumo tam toi chon pa somza sang sing nuai makta doi cheng vaibel cheli nuai sari no ni nang ka chiar sual reng pa somza sang sing nuai makta doi vaibel cheli nuai somsari paruk singli le somli ania GST tan chon hi beisai ni bokani kan mutre ome chiar thiam lo chiar suale palang mo neng po chuni se hi tam masa chunga enge kan sport and youth services department lampang ina report on pek chu ania hi assembly session a chan thau khani en karenga ti chuanin pakhata kan kal lenga video danga kan kal lenga niruk session zona le chana hit kati maya kan kalanga chu hei ani tani putete mar department chanchung changa zona le chana khania hei putete mar poi kan soi lokanga kan en main mundanga athu soite skula athu soite thalai housing athu soite kalo ngai thlatrina chuta aron soi thina chu BTS chungchang te Blackpink chungchang te asoina sa emema an hlut zia karon soina sa thina ni chu anram sarkarin engtiang che nge alo vullen engtiang che nge music industry alo ngai poimo ti te kha asoina sa thin emema tuna henin an cheta lua e karon ti ni halo ani mi alawa an tha emema an thatna kongjong a chon amaro chu ke music lo tui veni na lai zona henin heta sports hi ka tui lo ke chu ti chuan sport chungchanga chon kan ti tha tok ti tak chum theilo amaro chu kan thei to phi minister masate masale te tin tuna ngei po soilan ani na sadon ani sports lampang masona lampang hlir kan soing amaro chu music lampang concern hi kan hausa hen tun thleng hen aringai lo arig ve hun hi music lo tui tan thalai music tui te tan hianin kalo ngalel pui thina hengponi se kan peng thui do ne zona le chana huna ngai nom kati mai le mu nom te poniang chu mi chu kan thlir awang parukna kan kalang zot turin lo tai west bill to member zom ta pusi ngun lian chunga lo somang Speaker, Sport and Youth Services Department sang tu minister kazo ona star number za sumruk paruk na chu hei hini long tlai residential sport school na thokha engchen nge thok ani to
pani na entiga nge zo ani theyang pathumna tunge contractor mingle address kim chang lina physical achievement and financial achievement min hil theyem ti ka zo na ni e Sports and Youth Services Department chang to Minister Pulang Ning Lo Mar Lo Soma. Speaker, Long Tlai West, BL2, Pusingu Nian Tsunga Zona Chana Chueting here near na Residential School Long Tlai, Nato Meki, Zazela Somri Le Pangazo, Ani, Bina, Zohuntura Ruamanchu, September Niriat, Sang is something like Pali, Ani, Sina, Natoktu Contractor 2. DJ Consultancy Services Mission Veng Aizole Decor India GS Road Guwahati te anni Physical Achievement chu Zazela Somriat le panga anzo toa Financial Achievement chu Cheng Nuai Sang ni zan ni le paruk point pakua ani Zobel na zo Torina zona ito pusingu lian chunga Lo Soma. Speaker ka zo na chu hemi tan hian hei PMJVK scheme noya tho ania second installment mu ani to em ti pakhat na ania panina na hi tho zo huna hian engtia enkol tu nge ni ang tuna hian building lian pui sa am phul lem tak pe jon la pha lova a building te hi tunge lu ta ang ministry masa khan hi ka bial chung ania ke pon ka ngai poi mo khop maya minister sport minister kalta khan company ho lu chak tak tak an tam maya tia kha ta kha sarkar thar hian a HVM ti ka zo bel na ni sela tin school and call tur hian na recruit enge manpower lak tumna umem PMJVK hi one time grant với khát sâu anh thọ nó tụt sâu avil tu tụt lại anh thọc tu thế lang nó tụt sum lâu khá anh ấy hi sport department nó trangin ta azo hun tụt khá September sang ni là sum ni là pali anh a building phê chu pali sak anh pakhat phê chu hon anh to pathum la ong lova khang te kha lo zo ta se tunge enkol tu omang ti khani enkol tu lak tumna a omem ti kha kan zo bel na ni selatin pakhat pu speaker son who feel Mizoram State Sport Council noya thotir ani em thotir ni ta se a tho na poisa hi na an zo to a pek thei ani to angem entiga nge pek thei ani ang ti kha ka zo bel na ani Le zo bel na zo Turin sakti pi bill to member zone tak puje jelal pek lua Lo Soma. Speaker, Sport and Youth Services Department achang tu minister ka zo bel na chu mania khan football ground size kha soilan ania kan ram chunga hianin artificial turf pha ni si tuna hian size ani dan tu rat linglo engzat nge ti kha zo bel du na ka zo bel na pakhat na nia apani na chuan thingtlang kil khor thleng pa coach kan nei hi ahun veu toin ka ria speaker rem tinain soi zaw lok kan duwa kan pate hun la ya kha chuanin Mizoram hun sang sport department noi coach kan nei te hian coaching pe in football ani mo volleyball ani mo engkong apo an kal kwal thina kha kha lok na sadak thingtang no pangteng kan tot kan chan pha thina abikin ke hi in khel mi kan football khel thin kan ya coaching hi mumal takhi kum som pasari kan ya mu kan ya in kheling kan an chok ai zo la kalo pheya na thial kho tangin helaya coach noya khel hote na kan in khel hawa kan ta na han thil kha haw tak big em em ani
chu in piala ma India team makan lut thlan da 19 India team makan lut chawa chu ta chuan India ma football academy tha Tata football academy te IFF football academy no pang zero ne khang kan in elenia helai thingtang no pang kum som pasari nuwa coaching mu maldong le kulai kum sari kum riat ania no pang coaching mu ho ne kan in el kha chu kan ta na thil har sa le hau tak em ania hemi ko nga hian changtu minister po kan zo du chu sport department kan coach te hi thingtang kil khora te session hoina request an siama hetiang coaching petur te hianin athem tin tuna sport department a hianin coach kan nei te hi anin dai tok lo ten ka lo hria heng te hi da bel tumna te omem ti kha ka zo du nani ka zo bel nani e kalome zo bel na zo turin Aizawl West 1 bill 2 member zone tap 2 TBC lo ven chu lo somang Pu Speaker Kalome Sport and Youth Services Department Changtu Minister Nena Kazobel na chu Sarkar Kalta Khan Sports Infrastructure tam tham tak din niin sum sen po tam tham hle maya tun sarkara hian kan sports a hi a infrastructure lam hoi zong bokin nge kan kaldona capacity building tu na zona om sang deuh khan sarkar thar hian eng tianga malaka kalpui nge atum ti hi ka zobel na ni e kalome le thiang anga chang turin pu minister changtu pulam heng lo man lo som o Pu Speaker zona kha athan ne mangrenga nichina pu singun lian chunga longtlai West BL2 zona kha solai longtlai residential sports school chungchang kha ania ei tunge luatang tunge en kolang en kol tu turlak tu maniem ti te kha tin luat chak tam takan oma an ti te kha a oma iponi se a chan thiam hara tun din huna kan chan theida na chu infrastructure thatak tak din ania kan sarkar masade kan sports minister masade chunga polom thu ka soya chutirwal chuan heng te hi ain kol zui na hi hau tak do na ti chuan a har sat do na wangin kan chief minister hi ka ron to eng tinge kan tiang residential sports school te hi heti zat hi dinani eng tinge kan luang ti zela hian vairamate le hundanga alua tu rom ta se biak phalna min pethem katia lo bevatro ani lo chun nakina sarkar tan phuri da changlet palang ti lo oma chuwang chuan lo dorla te min tia e athupunga biak chu pani pathum kan nei to a tin tuna hian presentation ron pek du te po an oma chu mi tan chuan nimin tlai khan e file ate po kan han ziak nge nge amay ro chu an ron enanga amun te hi tle min an kil khor dewa Mizoram po an lua duang em khriat ala ni chi alawa chuti rual chuan ril ruwa om e ka tho puite sports department sports council ami te po kalo soi pui to chu Mizoram private school lian te hian an lua du nge mo ti te alu ta chu Mizoram pang de thawan ni do na chuwang chuan an ni te hianin en kolta se thammai angem ti te var balin kan soi to Mizoram State Sports Council thut khom na te po kan lo soyanga engtinge kan kalpui zel don te hi chu beng siga ngai tu chu anga yani tunge en kolang ti po hi sarkar ang chuan thutluk na siamala nilawa en kol tu turlak tumna omem ti po hi chana har khop mai tu na chuanin kan la chang theiri lawa kan en kol tumdana po hianin e thungum kan la nei thei lawa aron la hlok du min en kol sak thei namdang investor lian te chu muilang chuan du thu sa mania achan chu achunga sports school a en kol tu rakha Mizoram pang te thon ni dona wangin thil thataka niang chutirwal chuan chutiang mi chu kan hu nge ngem ti kha engma kan soi chiang thei lawa engponi se infrastructure thatak din ania tangkai takaman hi chu du thu sa mani sarkar sumero chu e abei tham te kan thria kan department chana te chu wang chuan pon lam te nena tangkai zo ka man dan tur hi
ngai tua zui me kania chief minister point phalna verbalin min peto nge ani hu speaker chon hu chungchang a hian Mizoram State Sports Council in e ku thak na kan nei lowa agreement kha aum lo ani ti chuan verbalin soipian om to em kan threlowa ziakin sarkara thil ti engma om si lowa chu wang chuan e ti thei dan tura hi soithia mahara oni china khanin PMJVK a khanin second installment an dong to em te khachu an la dong lo ani chon huwa khan han kir le taila chon hu bi ka hianin pu speaker sarkar ne na thuthlung engma om lo zia ka da engma om lo wa chu wang chuan na thok tu te an lo om to ani poin zia ka om si lo wa nan thok ani chuan pu speaker khongain point of clarification khalai kha khatiang ani chuan chon hu khuwa khan minister kalta khan YLA te atho tira chu sport department AE po phoning te po in ka bia an tho tira poisa kha an petalawa YLA hoi tu te an manga ang maya an tho na khol an man te khan an dil maya chu wang chuan kha sport department anga eng ma riat pui ani silo chuan awa mang an thak don ve an tho to na khan kan sport ministerin an tho to na te enin engtinemo ti sak dan kong min dap sak thengam le ti kha kan lobel te ang lukina pu speaker hetiang hi boi thla khop maya azia ka omlo sarkar dan anga thuthung in rem na om bok si lawa nan lo tho hianin engtinge kan kalpui zel don te hi tunin huna chuan ka soi thei ri lawa YLA te ni chuan an zom khop maya tu tenge thoka hi official a na che kan nei lawa emponi se an lo tho to chu zom hle mai tu nai ro chuan he hausa hian e kan kalpui zui dan tur hi kala soi thei lawani emponi se min lo khathiam se chu sarkar kan yangin sarkar dananga kal lo chuan thila buai thak thina assurance ka pe thei ri lawa Nongtlai West BL2 khan khongai min lo khathiam se pu speaker zona kha omnual maya football ground size sungchang atling lo eng zan nge om ti kha mani khan kan han sei thuaka chiang vak lo khan atling lo tilam hi atling le tling lo soila ya hi thil har sa ve de mai o ma chu atling lo han ti don chuan football ground size a hianin pom thei aw ma chu metar somli panga som kwa ne chu zim hle ni pa kofil kan ti po khatiat lo ani somli panga som kwa chu minimum ania mani khan ka soi to ta chuanin FIFA preferred size o ma chu zale panga somruk le pariat ania chu FIFA ina adu dan ani amana ro chu international standard a pom thei chin ate ber kham ve chu metar somruk le pali ani tani ti chuan tuna hianin kanen thuaka tilaya kan nei a hianin State Sports Council lam chu kan ni chi lawa pu speaker smart city project lam hin ni mama henga hianin atling lo hin nei nuala eden thar hi meter som kwa somli le pangai nan lo siama a poisai crore riat point pariat ania a than hem le mai a poisa hi chuan hei hi ti zau the dan au mem tin UDNPA minister to pokan ron to a chite hi huna ka zuena meter za somnga le patni ania hei hi ati zau the dan to ngang lo ani awanga hi chuan chite lui thleng dona dungero hi chu zau theya hi po hi croriat point pakua ania asum hi thanem thin khop mai tui vamita hian metar som kwa somli le panga ania hei hi azim theyang bera siamania kan zukala ti chuan ti zau theda na omem kan tia e zau theyang bera ti turin e rotna te kan zu siama hei limen hi kan la en man lawa metar som kwa somli le panga bokania pu speaker a poisa za ti crore point pariat pakhat ania ka khiat sualo chuanin keifang artificial turf an phakhianin e crore nga point pathum pariat bor velanin ka hria chuanin Mizoram standard size field artificial turf tho hi pha thenia metar zale panga somrukle pakwa nia chuan e leng puyami khu metar zale panga somrukle pariat FIFA du ang thlap khania khu
crore nga pha zo the ni chu ti la ya ate lu tu khawa ta na smart city hianin a chevela thil dangan bel tel don pon ni mai theya amai ro chu sports poisa ni chelo ma se sports ata na siam ni si a ground tling lo hi chu a sports mangai na tang chuan in awiom ka tia football background chete kan nei ve wangin atong kam moi lo khet te po kan che ve dawa kan endik trum chuan ti bot phelin pengai em ni badminton court tling lo in siam ngai em ni ngatinga football ground ani ta ka wanga ate lu tukin siam ni o poisa hi mulet le thayani mai si lawa ti zau ram da ni zong angu national level competition pot thleng thei lowa croriat vel sen hi chu alu tuk dewani national level ina anpom thei tur tal hian isiam remang ti te kha kan aw hla nia tok tu te nen thattakin kan soya contractor te pon za oma mai ro chu kan han soi kan han chei chuanin anpom thei deuh ti tia ti chuan a zau thei angang chuan kan zau don ani hlomani ti chuan pu speaker thingtlang kil khora coaching pek chungchang puje jelal pek lua zona kha sautui pui bial tu ruam han na thara chuan april ni khata tang hian tran thei kan tuma ti chuan tuna hianin kalpui me kan ni boka chu ruam han na kan han nei chho don ani chuta chuan coach te hi atangkai theang ber man kan duwa an pual bi kin meeting kan nei to Mizoram State Sports Council noyami tele Sports and Youth Services Department of Coach and hian meeting kan neya an soidan tak phei chuan adikem ka hrelawa kabula moi an soi ni mai thei minister hoin coach bi kina he tianga meeting hi kan la nei ngai lawan tia sports kan lu chil hian a topa medal dong thei tura kan fa te kan lau te kan cher chuangai chu wang chuan in nang ni ho hin poimo kan tia officer thu turin ni lawa field worker amunakal turin ni tunai ti lai hi tha he aina sa zo ka mala khi kan tum te kan tia ti chuan in fui tharna kan neya ni china aron zon khan thingtlang kil khora an thlen hi kan du ma deal theyan ni mai ro chu coach kan in dai lawa abi kin an deal tlang pui hi football coach hi an ni du khop maya thingtlang lama hian volleyball de po deal anom ve boka heng te hian in dai lawa mai ro chu an dila chu ti lai kan coach te mundanga kan engage ni lo an all ani chuan kan kaltir zelang chu an na po ania an mani bula po kan soi to aizola office lo lum turin ni lawa practical at na thok tu turin ni tin in fuina te po kan nei ani chuwang chuan thingtlang no pangte tan po coaching tha an don theina turin malak kan tum zelani pu speaker coach da bel tumna omem ti hi chu tuna ri chona om lawa sarkar sum le pai din hun thlir chungin kan lo ngai tu chun zomanga tunai ro chuan kan la da bel theiri lowani puti bc lal ven chunga Aizawl West tuan bl2 zona sports infrastructure chungchang hi sum nei chuan a tha kan ti zelanga sarkar house atak tenila hanti bel zela chak oma mero chu state sarkar in a sum tum ve tur ang chia hi chuanin kan ho tu pain in sum khetang atia year of consolidation kan puanga chuwang chuan hundang atranga kan poisa tum ngai lawa kan ti the ni chun infrastructure tha chu kan mamo kan ti zelanga kan duwa amai ro chu thupui berai ro chuan kan nei lo deu do na kan in sum ri khet do na ni aom sam han tang kai tum hian thei top kan lo chuange kalome tikhan zona le chana hun chu zawa aron soi dik teu mai chu football field ani ta ka wanga tinglo lai kher kha ngai mom ve bokani aramina azir lo than kha chun oma maro chu ramina adol zo thosi poisa po don cheu ni boxi ma se tinglo lai takha aron highlight bi khania khatiang chi kha tun sarkar thara hi chonom tolo sela antu omngotang engponi se khati jong khatu tum video chu ni potte se